Ma'am na imbag nga bigat po. Ma'am, dati manarimaan nga aktibidad data. Ay, dati kwa social pension para sa seniors. Benepisyo dati luwag. So, dito kami letal. Dati nga programa ko. Memorandum of agreement nga pinipan ko des tawag mo again kasama ko sila luwag din. Hindi mayor tayo ano ko James. Manot beneficiaries tayo, ma'am. Beneficiaries tayo 4,648. Dito masukatan pay nga may etatan masukatan possible nga natay kita na find outan as beneficiaries so SIS beneficiaries we know that kita at nakawawatan na nga naitali babae iti record na iti national program. Okay, ma'am. Ma'am, kamusta met ti sitwasyon? Ako met tinagbalin nga aberya, ma'am? Anayas met lang ti panangalaw dati benepisyo da. Taas yun na po dyan sa wang met ti problema. Nga na bubuayan dito na tagati bulong dito na social pension. Ilang problema, dagitay kakapsat nga naikat tinagan na because they are SIS Ite pension sa bami nga beteng. Hanggang na ilawlawag payment nga nasay at kadakwada, ma'am. When nailawlawag nga dagitoy get guidelines nga dapat nga surutin tayo. Okay. Malaksid ka dito nga batch, ma'am. Adan po nga tat manamnama pa yung asumarunong, ma'am. Ada intun malim and sa balihan barangay ken intun bigat. Mapanda iti detoy south of the river iti daya nga parte Ano nga barbarang iti na ikan tama? Kung nga maibinsi-binsa ayan. Manot estimated nga bilang nga barangay latad. Ang takil tata eh. Takil tata kinintun malin. Isa rin jay mga party lawag si dinagagamit sa utubig. Sige.